Hürmetli milleteşler, birinci çirattan min bütün Dünya Tatar Kongresi'nin kollektivine hem tübekçiler isimden sizni selamlayayım. Kazandan bizning Tatar milleti için, Tatar halkı için bek zor çaralarga boy. Çünkü bu yıl biz İslam dinin İdil Bulgaristan'da bizim ata-babalarının kabul etken 1100 yıllığını ötkərəbiz. Hem bütün Dünya Tatar Kongresi'nin 30 yıllık köp çaralar şuna bağışlangan. Şunun için biz işlerinde şuna qarab işleybiz. Siz biləsiz, indi bizning bu yıl iyul ayının azağında hem avgust başında bizning bütün Dünya Tatar Kongresi'nin siyazda kurultayı bula. Şunda da bizning delegatsiyalar, tübekçiler de katnaşa, alimler de. Şunun için ben aytip ketesim kela birinci çirattan bu yıl 2022 yılda biz şoktığına zor çaralar ötkərdik. Birincisini aytip ketere gerek. Bu indi bizning uyuşturu işleri alıp barıldı türlü regionlarda. O indi kübrek buldu Nijegorod ülkesinde, Rizan ülkesinde, Sverdlovskiy ülkesinde, Omsk'da, Çilev ülkesinde, Başkırstan'da hem başka. Şu revişte biz indi türlü çaralarını ötkərdik. Başkırstan'da mesela biz barıp kayttık Ufa'da, hem Stirlitamak'ta, Tuymaza'da, Sverdlovskiy ülkesinde helikopter tülgüne ötkərip kayttık. Bikmaturğuna İslam hem Tatar medeniyeti Ural'da degen uyuşturu hem fenni gameli tögerek istel ötkərdik. Hem Ural'da bulacak küskünü forum hazırlaw işleri alıp bardık. Şundan soň aytip ketere gerek. Bana biz şoktığına zor işler alıp bardık. Tatarstan'da da mesela 1 April'de Pitreç rayında biz indi hazırladık. Pitreç hem Qazanartı'nın tarihine bağışlanan zor konferansiya hem anda ilk 17. asırda yaşayan hem Tatar halkının tarihinde bek az öğrenilgen Mevlüt Kolay şairi, Sufi, din ehli'nin biyografyasının, onun icraatın, onun Tatar milletinin ruhi baylık mirasın hem ana mengileştiri boyunca zor konferansiya ötkərdik. O indi konferansiyada plenar hem başka oturuşlardan başka 8 seksiya işledi. Hem biz 2 kitap çıkardık. Mevlüt Kolay'ın birinciden Hikmetler kitabı hem devletçinin Ufa'da 2001 yılda çıkan kitabını oradan bastırıp çıkardık. 17. asır şairi Mevlüt Kolay degen kitap hem helikopter tülgüne şu günlerde bizning konferansiyanın jıyıntığında çıktı. Mına birinci tapqırаны sizge көрсетем. Bikmaturğunda bu jıyıntықта 100'den artık makale çıktı. Şunu aytip ketere gerek. Indi biz aprel ayında Bikmaturğuna ötkərdik Beyikdağda konferansiya. Qazanartı'na bağışlangan. Anda da bizning 4 seksiya işledi. Hem o Bikmatur işler alıp barıldı. Köpten tölgüne biz Rizan ülkesinden kayttık. Delegatsiya, o delegatsiya indi bizning aytip ketesim kela birinci gün biz mına Bikmatur etip gene Müxlisa Böbiğe bağışlangan konferansiyani ötkərdik. Onun ismi Devlet, Mağarif, Şahis, İslam tarihinde hem Rusya devletinde degen tema konferansiyasında 4 sessiya işledi. Şunun 2 seksiyasını biz bütün Dünya Tatar Kongresi'nin delegatsiyası mahsus simpozium revişinde Qasim tübegi hem Oka Sura yılgası arasında yaşayıcı Tatarlarının Tatar milletinin tarihinde, medeniyetinde hem Rusya devletinin yukarı көтәрүдә aytip ketere gerek. Buna 4 seksiyada bizim 4 sessiyada indi. Hem ikisi bizniki indi bütün Dünya Tatar Kongresi ötkərgen sessiyada biz gümümem aytkanda %20 dokladчик çıkış etdi. Her Bikmatur hazırlayıntı hazırlayız. Aytip ketesim kela bu konferansiyada indi birinciden arkeologiya hem tarih, ikinciden din hem felsefi, hem krayevidение tübekçilerinin işlegen işlerin körsәтү buldu. O birinci günde Bikmatur etip gene biz onu ötkərdik. İkinci gün bizden siz biləsiz zor çaralar buldu. Rizan ülkesinde onun turda masa kulem gazetlerde hem televizyonda Bikmatur etip körsətdilər. Onun turda bütün nersi söyleyip durmayayım. Çünkü en zor beye biri bu Kasim şəhərində, Kasim devletinin xanlığının başqalasında bizden yaratkan halkının Simbikəgə heykel koyu.
ул һәйкәл кую символ буенча, символично дип әйтәбез русча. Һәм мондый процесс әле алда булачак дип Казанда да Алла бирсә, ул һәйкәл куелыр. Безнең төбәкчеләрнең эшләрен караганда без ике юнәлештә эшлибез. Беренчесе бу biz татар авылларының өйрәнеп, һәйкәлләрен, табигать материалларын, архивларны, татар авылларының тарихын язырга омтылышабыз, китаплар чыгарабыз, шул конференция үткәрәбез. Икенче юнәлеш бу татар бөек шәхесләренең тормышын, иҗатын, батырлыгын һәм башкалар һәммәләрне мәңгеләштерү мемориал эшләрен алып барабыз. Шуны иткәндә менә безнең инде менә бу Мөхлисә Буби һәм Сөембикәнең менә күрсәтү һәм без кичә шушы көннәрдә генә Бөтендөнья татар конгресста күрсәтеп Бөек Ватан сугышында катнашкан безнең бөек батырлар, аларны да күрсәтү менә шундый эшләр белән без хәзер матур итеп алып барабыз. И алдан әйтәсем килә, безнең менә инде хәзер съездга әзерләнәбез. Татар Бөтендөнья татар конгрессы Сездан соң безнең алда әле планнар бик күп. Без август айында беренче конференция үткәрергә итәбез. Беренчедән безнең булачак әле Пенза шәһәрендә конференция татар авылларына багышланган һәм исламны кабул итүгә. Шуннан соң безнең бик матур Мордовиядә булачак конференциялар. Шуннан соң алда безнең Чиләбе өлкәсендә Үзбәгәрәк авылының 100 еллыгына мәктәбенә багышланган конференцияны да әзерләү бара. Һәм Урал форумы, biz Урал форумының проектларын караганда, безнең сәяхәт булачак кичкенә генә булса да, төркем төбәкчеләр һәм галимнәр Казаннан чыгып китәчәк, үз Алла бирсә, Пермь краена, Пермь шәһәрендә һәм Серов шәһәрендә, Свердлов өлкәсендә, Екатеринбургта, Чиләбе өлкәсендә, Көншак районында, беренче җирдә һәм Чиләбенең үзендә, һәм Троицкида шуннан соң Уфа аркылы кайтырга белибез. Безнең инде бер төркемдә бер 30-40-50 кеше булырга мөмкин. Ләкин без ротация итеп, җирле төбәкчеләрне, галимнәрне чакырачак безнең 100дән артык һәр конференция, һәр булган җирдә без яңа конференция, яңа тема. Мәсәлән, Барда районында Алла бирсә, Пермь өлкәсендәге Пермь краендагы булган татар авылларының тарихы. Пермь шәһәрендә без инде Пермьнең 300 еллыгына һәм анда тау эшкәртү промышленностьны татарларның өлешен күрсәтү, Серовта инде татарлар завод төзү, Екатеринбургта татар бистәләре һәм татар сәүдәгәрләре турында, Чиләбе өлкәсендә Исет һәм Синар елга буенда татар авыллары тарихы, Чиләбедә һәм Троицкида татар дин әһелләре безнең мәгърифәтчеләргә багышланган конференция әзерлибез. Уфада инде методика, методология буенча авылларның ничек язырга, шундый менә темалар буенча без эшне алып барабыз. Безнең әле алда ноябрь айында бер зур чара бар. Без шәҗәрәләр буенча махсус Казанда конференция әзерләргә уйлыйбыз. Һәм китаплар чыгарып барабыз. Менә әле генә күптән түгел мин Питрәчтә чыгарган китап дип әйтеп китәсем килә. Шуннан соң без татар галимнәре белән бергә һәм Татарстан, Мәскәү галимнәрен бергә эшләп, менә татар галимнәре дигән китап чыгаруда безнең дә өлеш бар. Шуның өчен без матур итеп бу эшләрне алып барабыз. Алла бирсә, бу ел матур гына ел үтәр, безнең алда планнар әле зур. Шуны эшләргә тырышырбыз дип уйлыйм. Шуның өчен һәрберегезне безнең конференцияларга, безнең чараларга чакырам. Исән саулык телим, иминлек, бергә булыйк, бергә эшлик.